Agajing leka Europa League quarter final haprenga Leverkusen persya ya ke Union SG. Bat kaniga dega home game jongka Leverkusen. Aba pai sya kaniga jing lekai haka kela step omdon kibala bat penkijar. Bat day haka kelamit kata haka minit kabasan peway ka Union SG kalayo ban penkijar dengkong lengbau Boniface. Henry Schwaban kut ka jinglekai kata haka minit kaba pra pewar ka Leverkusen kalayo ban tep ya ka gulpen ya kai lengbau Florian. Bat day lengba kini ki shigol baro artli ki kenhun kilaine da marshigol hadu bukut ka leg 1 jongka quarter final. Aga jinglekai hapreng ka Feyenoord persya ya ka Roma. Bat kanega dega home game jong ka Feyenoord. Aba pai sya kanega jinglekai baro artlingi kenhon Khlem la abat penkijar aga kela step. Wala ka Feyenoord kalayo ya ka penalti aga minit ka basau peulai. Badai haka kelamit kata haka minit ka basan peulai ke Feyenoord kalayo ban tep ya ka golpenta lengbau match wifer ubadai player badang ar peulai snem jong kari Netherlands bad ya ka bol lairapen bu da Idrisi bad hadu bukut ka jingle kai ki rangi lekai ka Roma ki Khlem la shu ban siukul yang ya ka shigol jong ka Feyenoord badai lengba ga shigol ka Feyenoord kalala ban pelim dai wela not presya ya ka Roma haka leg 1 jong ka quarter final. Aga jinglekai hapreng ka Juventus persya ya ka Sporting bat kanega dega home game jong ka Juventus. Aba pai sya kanega jinglekai haka kela step omdon kibala ban penkijar. Badai haka kelamit kata haka minit ka bahnyau peulai Juventus kalayo bat penkijar nengko lengbau Federico Getty. Bat Schwaben kut ka jinglekai ka Sporting kala janyo ban tap ya ka golpen ya kai. Henry goalkeeper jong ka Juventus ulala ban telakam ya ka bol. Badai lengba ka shigol ka Juventus kalala ban penlim ya ka Sporting haka leg 1 jong ka quarter final dai wei lanon. Aga weipat ka jinglekai ka bakam shit hapreng ka Manchester United persya ya ka Sevilla. Bat kadega dega home game jong ka Manchester United. Aba pai sya ka jinglekai ka Manchester United kalayo bat penkijar nengkong haka minit ka bakhatsa lengbau Marcel Sabitzer bat ya ka bol lairapen bu dau Fernandes. Pada haka minit ka ba ar peway saisin o Marcel Sabitzer layo yang mentep ya ka gol ka ba ar ka jong o bad ka ba ar nakamenta ka Manchester United. Bad haka kelamit ka jinglekai ka dangkam itana ka ba ki rangilekai jong ka Sevilla ki Khlem don ka jingdu jingkerman. Badai haka minit ka ba pra peusau ka Sevilla ka layo ban tep ya ka gol ka baningkong lengba ka ungol aga ba ka bol ka bal kenjat do player jong Sevilla kala kumde yo defenders jong ka Manchester United. Bat Schwaben kut ka jingle kai ka Sevilla layo biang ban tep ya ka gol pen ya khat kata haka minit ka ba kendai peu plus R. Bat saisin ka neru ka dei ka ungol aga ba ka bol kala kumde na kli u defense ka Manchester United Khlem Pyrkhat. Bat day lengba kini ki artli ki ungol ka Sevilla kalala ban penikai ya ki argol jong ka Manchester United. Bat hadu bukut ka jinglekai ka Manchester United Khlem Pyrkhat kala ya khai persya ya ka Sevilla lengba ki artli ki ungol ki jongka.